Hello guys, di dunia rakcha alo ka background zo tuno phum kap tu channel so. Okay, phali tina chonchi nai lepina video sta. Tini bo biso ka no no nai Brekhe chong branch apps ni chinyo loan la ke abo je loan lamo rang no chong Brekhe uchi ha supi nai abo ma topic so te se tina ro no bo biso no iri nai. Kenrao branch apps ni chinyo loan la ye general loan lamo rang no Suyaoh nai sia ke ongi tumi ha singke tini bo biso ro no no iri nai Brekhe chong loan lamo no uchi ha ke ropi nai ba Brekhe loan Suyaoh nai abo joto su process ro no ano no live process no iri nai. Kabon bo pandau na ro videos na rai samon chika ta yan jora nai toni ke channel so bo subscribe ke comment ta singke subscribe ke ri tre bodi samon chong video shona bis ka po no sok meaning bo pandau. Ke phali ta chong nai le na Brekhe chong branch apps ni chinyo loan lamo rang no Brekhe Suyaoh nai abo joto su process ro no ta no tuni punai mobile screen no like process now na ye tonde branch apps ni chinyo loan repayment khona ni bo pandawa ba loan Suyaoh ni bo pandawa taw chompoi lawo bo branch apps no ma khosanai ke no phobo branch apps no khosari di ke taw boro click he bono khosari nai ke boro click he ri ha boro click he pai ke boro body ke interface pai nai ke boro ke nrao nai nukna sakawo bo nai di loan 1280 rupees bo amount so ke to bo loan la pai mo ombo ise ke boro no po loan la pai mo tong ke boro body ke ye so ke nai boro body ke nrao nai numai nai nrao sa loan Suyaoh nai tong amount abo so ke boro ang 1280 rupees loan Suyaoh nai tong ka bon bo pandawo boro nai ye nuk tong bo 1280 rupees ke taw ke chong loan Suyaoh nai ni bo pandaw ke mama ke nai loan Suyaoh nai ni bo pandawo chong bo tola nai di naro nai nukna bo 1280 rupees bai ko tong man ni tola make a repayment ni tong ke bo make a repayment mo click he boron chin bo chong bo ma amount no chong suye ri mayo ba repayment kheri mayo ke bo make a repayment mo click ke nai di boro option pai ta nai bo dikhe ke taw ang bono back ke tha nai ke abong yamani trek ha option tongo chong loan direct Suyaoh man bo pandawo ke trek ha khet ma chongjang bo tola nai di loan sin tongo ke ha na ro bo hom himon ni lai bie bok chama jani no bo loan mo click kheri di loan mo click ke inke nai di bo time po an ronas kang op no mo aboma peso chi su pai phi ha inke boron chinyo chong direct bo loan no chong pay kheri mayo ke boron nai di bo puilawo next amount due 1280 bo automatic select tonai ke bono na ro select ni bo tola ni ke noi bono len ro ma bo kheni na ya bo sa ka thani bono automatic select ni inke abo pai ke chong mama ke nai bo continue mo click ke mari nai ke continue mo click ke re ha continue mo click ke boro narom sa ha total rang Suyaoh nai tong abo pa ha boron ro nai no mai nai 1280 rupees boro ang ta total suye ri nai ke Suyaoh nai bo panda chont mama ke nai jang bo submit mo click ke ri di tola ke bo tola ni submit mo click ke ri ha submit mo click he pai ke to boro chona payment gateway wo tuina yo tha ha ke boro ke chong mama ke nai bo card mo select ke ye chong boro ATM card chi po chini borang no suri mayo chini ATM card chi po mken raw net banking use ke min ke net banking chi po borang no na raw payment ke mayo repayment ke mayo mke tre ke ha jang bo tola thau ni ke bo ke UPI mo ke chong chini phone pay Google Pay Paytm abudi ke po chong boro wo payment kheri mayo ke tawa ang bo UPI select ke nai ke no po UPI no select ke de UPI no chongjo ton bo pando bes ngo ke tawa ang bo UPI mo select kheri ha UPI mo select ke pe nai de boro bang mo option thayo nongbuk ti dikhe ye boro repayment kheri nai Google Pay chin de Paytm chin de phone pay chin de abo pa option boro naw nai no mai bo BM Pay Amazon Pay chin po naro kheri mayo inke tawa ang boro select ke nai no Google Pay use kem ke Google Pay use ke de phone pay use kem ke phone pay use ke din ke tawa ang Paytm select ke nai ke Paytm select ke ha Paytm select ke pai ke boro automatic now ni Paytm ni UPI ID ba UPI address boro automatic boro su pai thanai inke jang bo tolawo bo nai de save UPI ID mo boro naro tick ma tuina ke ting mayo tuina ke but tuina phono ting mayo ke bono naro automatic save ting de ke abo pai ke chong bo tola verify and pay mo click ke mar nai ke ta ambo verify and pay mo click ke ri nai verify and pay mo click he pe ke taw chong sama nai sinai ke nai di boro 5 minutes nim sin yo chong bono taw complete keni na nai bo payment no ke nai di taw an thio Paytm mo request up ha 1280 rupees ke taw am Paytm mo khosanai ke ong ya ke bona robo taw je message phai mo bo message opo naro boro message o ke ha link mai nai bo dikhe nai di bo message bo link di opo naro click he direct Paytm mo ha mayo ke taw ang direct Paytm mo thangyek no nang pay ke no nai ke bai ni Paytm apps taw ang khosanai back ke pha ke bo Paytm mo boro click he ha boro click he pai ge taw chong sa wait ma ke nai bo khosa pai ra to inke nai di bo sa ka thon ro nai nukna bo request up ha 1280 rupees bo branch apps ni chingyo ke branch company ni chingyo bo su pha ke chungbo no pay mo click he mar nai bo pay mo click heri di pay mo click he pai ke boro na ro no ni jan jan account select heri no bukti ma account chingyo boro rang pay ke nai ke boro ang
bo ini account automatic select tongo ke boro no ni account keni ke thamka tomi ke boro no buktima account chi rang sunai aboma account boro wo naro select kelamayo ke boro wo naro buktima account select ke na inke ang no ke ha kau samcho ke boro naro no je lun la phuo buktima account no rangla aboma account chingo rang suye rimong ke nombo pando be songnai ba nombo pando kaham nai maming ke chong lun lamo je chong lun la phuo buktima account no rang la sau aboma account chingo che ha chung phero ke chinbo pando tres jenis civil score ropo hamayu kabon bopandon raw abodi ke khedi raw je buktima account no naro lun la aboma account chingo ke naro chiha lun supo po suyeri ke nombo pando kahamong nai kinke tawang boy ni account select ke ha select ke pe ke bo pay mo click keri nai pay mo click keri ha ke bo proceed to pay mo click keri nai ke proceed to pay mo click ke boro ke now ni boro transaction password boro no ni transaction pin boro no janjani set kema bo pin boro stau di ke tawang borai ni transaction pin stau ye bona ang payment complete kenai ke boro stau ri nai ani transaction pin ke bo tick ma symbol click ke ha ke tawa payment processing tongo boro nai de tawang bo payment successfully kepai ri ha ke tawa boro ang payment complete kepai ri ha 1280 rupees ke tawo ke boro chini payment complete ha tawang rono chi branch apps thangip no nai chini payment complete dong ha ya ko abona check kep no nai ke tawang bono back ke thanai ke bo chi branch apps bono ko sapinai khosapai ke nai di boro wa chini 1280 rupees complete ha boro nau nai nukna boro nai di loan repayment 1280 rupees inke referral bonus an boro 100 rupees inke boro chong bonus phono 100 rupees mai ha inke bo bonus 100 rupees mai nai bo pandao ke anronas kang ni video shot already sapai remote tongo aboro wa naro loan apply kentam po ba branch apps poila naro register ke po arpo naro ke ha referral code ba invitation code aboma stau ke boma 100 rupees naro je po naro loan repayment ke ba loan su ke naro 100 rupees mainai ke bodi ke naro bo bonus po boro naro lamayo naro invitation ba referral code stau ni na nerpo abo invitation code le Brekhe stau nai abo pa ha onronas kani video so pa ha details so ke yap no paye sapai remote tongo naro a videos no naya khong ke naro I button no check ke di a videos mainai kung yak naro videos description box o check ke di ang abo videos ni link riye tyo abo videos no naya naro bo branch apps nchio Brekhe loan apply ke nai abo pa ha details mainai inke nai di taw boro uchi ha chong bo loan la nim cho ha singke uchi taw boro chong apply ke pi me ha 50000 bo ye ke 50000 jora chong mai me yo 50000 le mai ya wa ha bele direct khele chong wa wa ni bele mai ni ya arpo je msa jora brauri aba so chong boro mai me mo ni lama tong ke boro uchi apply now mo click ke chong tre wa ha loan boro request ke pi me yo ke bo apply now mo click ke nai di inke boro nai di unlock kong ha tawa track bang mai ni man ni loans ke bono cross carry nai nai di boro bude ke phani thank you your loan of res 1250 is repeat inke boro 1250 rupees chons kanglama abo repeat ke pai reha ka bun ba pando chong boro tre we ha apply kesna mai ha ba tre we ha chong apply ke phi mai ha loan ba pando abo sawo ke boro chong bo dekhiye loan repayment ke pai ke chong boro time to time lawo so ke tha singke par ha chini loan amount boro bang thanai bangru ken thanai ke chong boro 50000 jorawo loan lamai moni lama to inke tawa ang no pnu yeri nai chong loan sumo ba loan repayment kemo abo successful on dong hang yako ba complete dong hang yako abo mano chong bre ke nai ne abo pataw no pnu ri nai inka abo no nai bo pandaw ke chong mama ke nai jambo saka notification bell boro na ro click ke ri di bo notification no ke boro click ke di boro click hepege naide boro brao branch nichio boro message paimo tongnai boro naide your branch repayment of res 1280 has been received your loan is fully repaid ye boro brao message hui ha kebo dekiye chung boro message nichio po successfully donghang ya ko boro chung check ke naimeo boro naide boro successful message brao hui ha that means chung chini loan repayment kemo boro complete dongha kebo dekiye chung loan repayment complete donghang ya ko boro chung naye simayo inke tauke anrao no tre moha samung pnu yeri nai aboke chung weha loan lapaye supai moni ya gowa uchi tre weha chung layo nai samung nangi thangke abole chung breke uchi tre weha lapi nai ba tre weha chung breke loan apply kepi nai aboma no tawa anrao no sisa pnu yeri nai inke chung tre weha loan la nai bo pandot mama ke nai jang tola bo nai de loan sin tongo bo loan simo wo chung click hemayo bo home himon lai be bo loan simo boro click ke de boro click ke
boro bodi ke phainai naidi tau boro chon tremsa halame ha boro chonai nonai ke bo naidi skang ke puilao ke chonabo 1250 750 jora riyo ke bo taw 1250 rupees lamo tawan rono rauni biskango supai phnu ha ka bo supai mon yago ke uchi bo trek ke ni option phe have naidi bo 2000 3200 ke bo ke ni sinyo chon jeno polamayo 3200 po chong lamchu ke lapi me ke 2000 po lamchu ke lapi me ke boro je boro unlock ke moma option le chong jesa polamayo boro naide 750 1250 2000 3200 boro nim sin chong jeno po lamayo ke bodi ke chong par ha loan lao suo ke thang ha sing ke chini loan boro wa churu churu ke thanai chong bang mairu thanai ke bodi ke chong time to time lao suo ke par ke ni nao chini civil score hamni nao ke bodi ke nrao tre we ha loan lai onai ro samuna ye thami ha sing ke boron che onaro uchi ha last nam phimayo ke anga sakhe onrao kamakem chimenak nai ye Brekhe chong boro wa branch apps ni chi loan la sing ke Brekhe loan repayment ke nai abu jota su process ro no ke tini ni boyele baso no nobo videos na chaya sing ke like khedi ke tre channel sabo subscribe ke ko nge ta sing ke subscribe kheri di tre bodi Samung chuma videos ro no discount po no sophime ngai bo pandaw ke chong che ma lai phina tre discount videos no videos no raisa monchin katha yan jora nai to mon bo pandaw no joto no khakchang